Excuse me, hindi. Meron sa Carbon guys, there is a manalili. Namalit may og tuxedo. Yo, what's up? Oh, walay. Patay pa si customer na muna. Yeah! Kapalit bala mo din. So, lumboy. Palit mo dai. Taxi na yun, taxi. So, nating longboy na dayron kay. Ko sa Facebook nagkuan sa ate og longboy. Free taste yo. Yeah. Klaro man gud. Alright. Ate, say hi to camera. Say hi to vlog. Alright, so puyog na ko si Stephanie and si Kay. Maldita. Picture na si Kuan guys. Si Inday Stephanie. Ang palaya. Yara na mga soke. Excuse me, hindi. Yeah, okay. Pili na mga suki. Right. So namili na sila ko tanon guys. Si KK. Ha? Wala. Siya wala. Alright. Magbutong. Kamusta niyang pagpang shopping? Yes. Are you enjoying? So, kamatis. Para sa ilong kamatis. Yeah, alright.